Kai trelang self-help group SHG na sajer nongpo akalapun kutno ya kajing ajing ikai kabashita yaw kinti kabahikai halor kumno banshat asyar bat bansna mombati. Kani ka training mula penong nagabenta kilong kami bat kisamla jong katukathan bat kijaka ki bamarjan katmu ban kinti kajing nang jingtip jong kinong shimenta banseng kamla jong bat banyo kamay. Hakas ni kabakut kinong alam jong kani ka SSG kila samru iki certificate bat kasong pisa nagabenta baro kinong shimenta ki belada pendap ya kani ka training. Kani ka jingalang layo iru ika jingdan rengkat jong MLA kanong po uba Miral Bonds IM bat ru uba Balajit Rani uba de UMPC barem jong kanong po. Next, Malaysia Sheila. Sukaman panidi akan ekor ba ya ka jiktekam berjupi ka bank balance berjupi kapau ni akan report berjupi kadang arlak kita ketika kubur bersotenat bagi snow bagi SG gitu ni tinang ban kecil tinang ban kunai mo punya nagonta ban bu ya telepon maka di sini itu usnyang mo pilum man mo piye kenu sampurka ni so subscription ane ka television television esnyang na kapor kini kita situ bakano kapun kanan yang biru hababi piwan berpan jengara ini kalau sentre itu kalau ni kali tidak kan no kepisah atau atau dari persan bidang bertre di bawah di badan kan no kapun kemen yang dia menyus ngoba tidak kepisah kalau kita saving kalau kita pensiun bahwa bapiwan berpan di sini apa tidak perlukan bagi kemudian kita minum kami di sini apa lebih nalane ila dan kata bana pini kuasa kata yani rupa pensyur pada naik jinga beli no ya gani damar bagiran sibun ki SNG ki buat pan jinga klem da pencipta muswana lagi abang kali ye ki wei SNG ru ama babaro ila muda abang kali ye ki kano fiber bangbalan kiam muda kalau zero, kaya account na 3, 4 dolar. Kaya bigo aja ngerap, bigo aku punya sispa. Jadi maksud sedang lah jual upah kan. Nama apa hak penyerap ya jadi ide penyerap. Baru kan sibuk di grup di kedun kita. Tapi hidup berseluruh ya ki kedun kita ambil gelom kami, kita ambil gerampak. Jika seluruh kita kapor kalau buat persian suah menteri penting dan kamu kijingan kinwani ngono usamla ramak ubah apply galun PMECP kapor ba dan ya apply pun mahal untuk bisnes nagalian ng industries kipli di nagabantajong ikut samlah dan kita cek foto dan kita pelidukan dan kita senarukan welding dan senarukan sujan dan kita termau untuk kita bun kita shape ya kan kita yo kita ngarap apa industri yang EGP bukan subsidi kita cek ke foto asrang kamai kimlit siu pendek kibubun kita kita balasdan persen kan mlak bertanya kan ka kutno ka yakno kan kimla balik siu ya ki ram bab kini ki history dan sibun ki kun samla ni ki lama ka po lewat apa kita gini kibubun
na pedeng yung kita ki bun phemut ki samla ki belayo jing haram ki dan sibun ru ki samla ki belayo banian lagi jam kita tau samla ramba anong ini sen be dukan di berit di jing haram tu bor entah ke dukan men ko ba he ba tit tekan chinai na ser tit kali Kadang lagi jadi hok, kadang jadi stom. Man ka panay siu yang tu beri bersih. Jadi bang naga bang non kan non bersih, naga Indian bang yang bersih, na cooperative apex bank ka Jakarta na po industries kita.